Nili triple C certificate kan download lim hianin entinan he certificate PDF in kan han download ta chu Adobe Acrobat Reader mangkan kan han hong ta hetia kan han hlon lim hianin question mark hi helai signature hen om thina ni helai hi om zia chu digital signature tina ni a chuan helai digital signature hi verify lo chuan ke mani computer a kan verify a trusted certificate kan da ve lo chuan tiang hianin identity unknown a ron ti thin ni chu assign to hi ke mani in kan enanga hei hi kan verify anga ya chu hemi hi verify don chuan ya kan in right click anga show signature properties ti kharon langa ani lo po in hemi hi a signature om lai question mark a hian voi khat click ila chuan hei hi ron langa signature properties a hina lu theya khoi mo jok jok a polu tila hei hi ron lang don ani signature properties ron langa hei hi engtika nge he certificate is sign ani ti te tuin nge certificate hi issue engwanga issue nge ni ti te a validity kharon lang don ani ta chuan assign to certificate hi entinan mi tu te na molem pon lo siam thea ta chuanin alem siam ani chuanin a certificate sign to hi an sang don ani ta chun so signer certificate on so signer certificate ti kha kan click anga hei hi assign to ani ta anuraksa ti hi hei hi nilita thokani hei hi du chon mani nge point anuraksa ti hi a thokem ti kha kan verify thea chuan helai hian tep rang rang ma summary details ti te omani taina certificate chungchang details te oma chuan trust te pa kan lutanga trust te pa hian kan lutanga add through trusted certificate kan click ang chuan okay kan click anga chuan hei ta hianin use this certificate as a trusted root ti hi kan click anga chuan hei hi certified document ti hi kan click bok anga chuan okay kan click anga chumi zoa heta hian okay kan click lenga validate signature kan click ang chuan hei hi kan en chuan kan certificate kha a hringin a roin tikanga a om zia chu he kan khawl ah hian ke mani computer ah hian he certificate sign to hi anuraksa hi assign to tikani ti kha assign the ni ti kha kan validate ti na ni a tian hetia hringa roin tik to chun du hun huna kan print chuak thei to a amara chu he kan PDF hi computer danga kan dalu le chuan kha computer khana ngai bukin Adobe Acrobat Reader mang hian certificate kha trusted certificate a asa helaya digital signature kha trusted certificate kan da vele ngai do ni tikhan du hun huna a print chu thei to a kan PDF kha kan store anga hei hi soft copy po in a valid ani